Ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo ngomthombo ongaphakathi kwezimnyama kubekwa ukuthi Orlando Pirates ngathi kunoNozindi ugoalkeeper esimsayinisile njengoba-ke kuyiwindi lama-transfers kubekwa ukuthi ki-Orlando Pirates isayine ugoalkeeper oseke wavimbela iqembu lase-England ekuthiwa-ke i-Nottingham Forest. Impela-ke lo goalkeeper ekuthiwa-ke nje i-Orlando Pirates-ke ingase introduce singakayiqedi inyanga kaJanuwari-ke kuthiwa-ke impela-ke i-Orlando Pirates-ke imsayinisile lo goalkeeper ngenhloko sokuthi-ke azokhompyutha laphayana-ke nabo oSipho China uMelusi Buthelezi noma singakabi nalo-ke igama lakhe kodwa-ke umthombo uveza ukuthi-ke impela i-Orlando Pirates singakulindela ukuthi-ke i-introduce ugoalkeeper omusha ngayo-ke laphana-ke inyanga esikuyo okuyisikhathi-ke sewindi lama-transfers la ngoJanuwari-ke. Like ivideo, subscribe kwi-channel wena nawe ngizohleze ngikhona ngulethele-ke ama-transfer news ekuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje ivideo yethu asibambe la nisale kahle.